Banyak tentara Israel yang bertumbangan setelah Hamas melancarkan serangan balik di 3 front jalur Gaza. Pada Minggu 12 Mei 2024, militer Israel mengatakan 50 perwira dan prajuritnya terluka dalam pertempuran yang terjadi dalam satu hari. Saking banyaknya tentara tumbang yang harus digotong, militer Israel mengakui bahwa jumlah korban itu adalah yang terbanyak dalam satu hari sejak perang di Gaza meletus tanggal 7 Oktober 2023. Dikutip dari Palestine Chronicle, salah satu korban luka ialah Brigjen Yogav Barses yang menjabat sebagai wakil pengamat sistem keamanan Israel. Ia dilaporkan terluka dalam pertempuran di kawasan Saiton di kota Gaza pada hari Jumat pekan lalu. Menurut The Times of Israel, Seitz adalah perwira tertinggi pasukan pertahanan Israel atau IDF yang terluka dalam pertempuran di Gaza. Seitz dibawa ke rumah sakit Ichilov guna menjalani perawatan. Media-media Israel melaporkan, Seitz ditemani oleh tim komando Brigade Infanteri Nahal di Saiton. Saat ini tentara Israel menyerbu masuk Jabalia di Gaza Utara, Saiton di kota Gaza, dan di Rafah, Gaza Selatan. رسالة تهديد ورسالة تكوين. أما رسالة التهديد بعد وعيد الله تبارك وتعالى لأعداء الله من يصدون إلى ذلك العجوز الخلف نتنياهو بإذن الله تبارك وتعالى إن وعد الله جل وعلا في حقكم قادم لا محال وهو قريب بإذن الله جل وعلا كما قال تعالى أن الله جل وعلا سيرسل عليكم عبادا له أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أما رسالة التثبيت فهي لأهلنا وأحبابنا وشعبنا الذين نزحوا من ديارهم وتركوا بيوتهم وذاقوا الأمرين. رسالتي لكم أن اثبتوا واصبروا وصابروا فها نحن كما تضحون أنتم نضحي نحن بأنفسنا ودمائنا ولا نبخل على الله تبارك وتعالى بهذه الدماء وهذه الأشلاء وهذه الأنفس الزكية التي تصعد إلى الله تبارك وتعالى فداء لله وفداء لدين الله وفداء للوطن وللمسجد الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.